apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Good morning, Tata Lucas. Mabalin ka dito Anya may may umu... ugatangan, Godo? Ha? Si Kamagaya, Mime. Wan, siyak pa lang tinagbanta iti tersena ni Tatang, tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, Godo? Sana nga umutang, Mime. Bayadak ti gatangag. 2 sardinas ken may 1 kilo a mantika. Ken... Anya pa eh? Tay man cellphone number mo. Ha? No, okay lang ken ka, Mime. Ay, okay. Awan mat siguro ti agungat, anya, Godo? Ay, nawaw. Apay akas tatiisem mo, Gina. Anya nga tinagsaritaan nyo kani Godo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanukat. Ay, sardangan nakman si ka, Gina. Amom Mime, 30 mon. Di kan agpakipot no di mo kayat timabaakan. Sayang mo tipintas mo. Aklonam kit din ni Godo. Saan abali ta agpadpada kayo matasinggol. Kasano ko mga aklo na, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumot lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, diyak man amukan ka, Gina. Advance la unay mati pa nagpampanunot mo. Anyat ikunam, Godo. Agdaton ka, kandi Mime. Uy, nanang. Ay, nawaw. Lukas tati arabidam. Makaasawa ka tumat siguro na nakaw. Ay, nanang. Panagkunayo, kursonada na nga ni Mime. Api ko maasaan. Nagwapo ka nagagat kamay. Ay, nakusta ka rod. I-text ko ni Mime. Ibagak amatuloy ti date may inton malam. Sige, siya kung ti makaamo iti pulo kan sapatos mo, anak. Iplantsa, tapno presentable ka mo ta iti date yo kan ni Mime. Ay, nawaw. Ay, agyaman alaunay, nanang. Tay sabong-sabungan apulaw ti iplantsayo, Laki cham ko dayjay kay. Ay, asino tinag-text ken kami, May? Ni Godo. Anya ti kunana? Matuloy ka no ti date mi inton malam. Ay, nawaw. Chance mo daytan, May. Saan abali tagwapo kan nagagatmat ni Godo? Saan kan tungagbisin no iso ti maasawam? Nga ta? Kas makita mo't, May. Nalawa ti gardin na. Asino ti ko nam akadit mo, Mimi, anak ko? Ni Godo, Tatang. Ay, nawaw. No, kasta. At dagaya man ti relasyon nyo kin ni Godo. Ni Tatang mat. Ag-date kami pa'y laang. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay, kaaklo naman Aguray pa'y mat Tatang. Isuntungan lang ti pagturungan na. Apay pa lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Gina ti ibagbaga, Tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matlenter ka kay so ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, Ay, Tatang? na. Kasano, no, saan gayam anigudo tinaituding nga para kanya? No, saan anigo do tinaituding aparaking ka? Ay, ipilit tayo anak ko. Di ka matagsasaw, Godo. Okay ka kadilaan? Mime.
Ang mga numabisin kan. Ay, kaya't kung ti agawid, Mimay. Agawid takitin. Ay nawa, Ay, kunak man no ag-date ta itago do. Kasangsangpet talaang nga kayat mo kit din ti agawin. pasensya ka, Mimay. Saan talata ko man nga imimay no agawid tamatla dagos. Di ta ka man lang. Nay, sa dino iti papanam, Mimay! Urahin na ka! Asino iti kadwak nga agawid, may batinak! Ay, makaammo ka ditan gudo. Pinanawan na mo tin. Ay nawaw, nagawid ka matadagos gudo anak ko. Kumusta ngay tidityo ka ni Mimay? Nagawid kami at hagos Tama, bainak namin kan kuana, nanang. Ay nawaw, Kano pinanawan nak tubay. Isuasan kami nagkuyog nagawid. ay na, gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na mo tinti ungot na. Ay sos, adayamat ngamin kasta makidate. Awanan amang ano na dismayamat tan ni Mimigan ka. Isuro nak ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko no maipapan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy mo tan tinapasama. Ay awan mo, gudo. Talaga saan kan ama kaasawa no kasta kalaan. Nag-aawid ka ba adagos, Mimi, alak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay, nawaw. Ni Gudungay, saan nakakaintulog? Ada ka di makita yung agudo tatang. Napulot mo ti ulom, anak ka. Ano, napasama kaya? Ay, makapasuron day dyan agudo tatang. Kaslang tripla ang mat. Agasam man day ta, takasangsangpet mila ang sentro ngam kayat ng ti agawid. Gagangay na, anak ko. Ang mga lumabain laang king ka. Di baga nakit di tatang, pag tripan nak, sayang lang ti oras ko kankwana. Sabi siguro, anak ko. 30 mo ni ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailaan. Sabay sa, nadakamat ng kanya, akayat nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga at dakalay sa mapasamak tatang. Saan mo tan agsin titix ko kun ni Mimay nanang? Ay nawaw, amang ano in black na kan anak ko. Talaga nasakit tinakom na kanyak. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay wam ani Mimay. Kasano nga rugnay? Mapan kay ti ayanda ikami ti sabong. Ha? Ay Wayne. Payajak na panunot day ta. Mga lakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam tay kamamayatan. Tapnusan ang madismaya ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida. Nay, si Kamat gudaw. Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw. Para ka ni Mimi dagito asabaw, Gina. Para ka ni Mimay? Wayne. Adda ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko Ay unmut Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mo. Nukas tala ang akanayon. Siguradong aklunan na ka ni Mimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudnaw? Wan, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat? Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay nawaw. Mala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, gudo. Ibatik lang ang iti paso iti paraangan da tatalukas.
ikarga ko dito eh. Dito'y sentro. Abeta. Tapno makita adagos ni Mimi. Sigurado makita na daytan no rumwar. Ay, gawa akong ti pumanaw. Tamangan no makita na. Ne, adamat nakapaso asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabong? Kurakit di ano da kayo tinangyawid. Ay, saan? Mga lagay kumamay. Wano, sa bali laang tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino nga tamo ti makinko ko katakita asabaw. Agora ka. Kung saan nga agbidlaw? Kasta dagiti sabong ana imula iti paraangan da marinora. Anya? Ang mga impa-deliver ni Gudo para king kanak. Ay na, nun ni Gudo tinagapon dagita asabong, isubliyo kan kwa na, tatang. Sige, abot. Kita, talo apasaw, tinyag na. Kasla, I love you, may tikaya na asawan anak ko. Nagado nga amo day jay a tao. Kumusta nga itinapanam Gudo, anak ko? Nakapagsarita kayo kade ka ni Mimay? Saan kami nagsarita, nanang? Ay, nawaw. Kasano nga roda naitid mo dagiti sabong kan kuha na ngay? Imbatik latan iti parangan da? Anya? Sana balay, tasigurado ang makita na day jay, nanang. Ay na, Gudo aya. Saan akas ta ti agarem, anak ko? Ano san tayo paila nga? Ta-practice paila ako nada. Ay, practice ta ropam. Apay, adamat aya kasta? Magpaina nga road. Nakasang sangok ni Mimi. Jack amuno niya teramida. Ay, kasla Jack makakutay. No kasta, mabuteng ka iti babae. Sana ka mabuteng. Ang mabaina nga road, nanang. Si kamam mo ti mamintal block. Nagloko kan Gudaw. Ay nawaw. Apay ka diya, nanang. Naksayan mo ti talo apaso ti mula kasabaw. Kinukunayo akisayak. Anya? Ti kunak, mga lakalaang iti sabong. Jakmat imbaga nga agraman pasukit itid mau. Ay, pasensya kayo na, nanang. Intun sumaranaw. Lawlawagin nyo ngamin at ibagayaw. Sapay dagiti nagpipintas ti binagkat mo, anak ko. Sana balay. Masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita kit maay-ayok ni Mimay. Ay na, agtalimo daw aksen, anak ko. Ay, sana. Ay, mabit lang. Tamang yaplagak itisako. Tapno saan amarugitan ti kawasyaw no matalimo daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo idi na minsan nga aldaw, Mimi. Adda binagkat na atalo apasaw. Itad na kanukin ka. Tiyawanan bain agudo. Ne, apay. Kasla nasakit tinakamukin kwa na. Kasano? Kasla pagtertripan naklaang Gina. Nag-text, nagado nga ibagbagana. San mat amabain kanyak. Ngam no kasangsangok, ay nawaw. Kasla agner-nervyos mat tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, anya? Mabain kanukin ka. Nangag ko nga ti saritaan da kanina na Nora, idi na minsan alim mabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kasta unay ti bain nakin ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsango na ka. Kasano nga rod ngagkalay sa kami ngay no man nagbabain mat. Awanan agpada kaminton amabaakan no kwa. Yes! Yes! Ay nawaw! Anyak mapaspasamang kanta ko daw. Hay! In-unblock ni Mimi tinambor ka.
Sus, naisind mo ti atidog atiks ko kang kuana, nanang. No kasta, effective ti sabong nga inted mo ken kuana. Ay, kunak tumang ngamin kang kananang. Oh, No kasta nga raud, ipapatem ti agaram ken kuana anak ko. panagkunak ka, napakawan na kon. Nasaya at mat ano kasta. Katinton maminsan, di mon ul-ulitan ti inaramid mo, tapnusan ang maupay ken ka. Wen, bumawi ak to kang kuana, nanang. Agyaman na ka, tay manugot kang agdit tamanan mi may. Saan kan amabain kanyak ko do? Sahanan. Sigurado ka? Ay nawaw, uwan ko naklang arudain. Pasensya ka iti naramid ko iti napalabas sa bulan ha. Talaga mabainak namin kan kami may. Sige. Pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanyak asan ang maulit day chay. Talaga saanan, bumawi akan kami may. No kasta nga ron, aklunan kan. Ha? Duatan. Sigurado ka? Wan. Usto ni tatang. Isuntumat lang titurong na. Ay nawaw, agyaman ak launay mimi. Ay ayatan ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarakupan itinairot na. Saan ka Ay, makaangas? sorry ah. Pasensya ka mimi. Ay na, naragsakak lang amin. Itaman pa nga intulod na kanigo daw dito balay mimi anak ka. Ay nawaw tatang. Rumbang laang Gaputa adan relasyon mi kanigudo. Ada, nagpatak matay. Sana bali tanabayag mo tan nga agam mo kami. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang ti pagturungan na. No kasta ka raw, pagsasaritaan tayo di may papanitikal lang sa'yo anak ko. Ni tatang mat, aguray pa'y mat Huwag ka rin, huwag ko na lang. Enjoy kayo ba ya? Pagsaritaan tayong tok, di may papanitilay tabanang nung nakasagana kayo na dwa. Panagkunakat nasken agumatang kayo ni Tiburyas, nanang. Ay nawaw, an-ano mat go daw. Kaya agtarakan tayo Tapno da mausar ito nagkalaysa kami kani Mimay. No kasta, inaklon na kan ni Memay. Uwan nanang, itaylaan. Sige, siya kung ti makamo iti buryas. Agsapula kon kadagiti kaaruba. Sigurado nga da buryas da. Ay, mano a buryas kay anak ka. Ay, rabi nanang. Inton bigat ton. Ay, huwag nga paisaw. Ay, nawaw. Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.